Tanunang kastoy petsa adaragsa tumbal maysa di manapdang nagpaydumaarik na panagtambak anya na nagragsak aldaw kay papanan anagasat timesya siyeng nakapyaken ayapang magawan tumbalagkakaksat panagrambak anya na nagragsak panagrambak anya na nagragsak iwak si kuma iapal ken gura pagariyen pudno nga anak ti Paskwa iti puso iti panunot ken kararwa panagrambak anya na nagragsak alatatanana ay itenyo keding ayan tubig tinubong utubumbong wano kwarta di kay aging imon idasaryo kuma aginaldumi nga umay makipaskwa tanggayan dakamad nga agkanta ragsak a Paskwa yung awan labas na panagrambak intay at kay kaysa aldaw ti Paskwa anya naragsak na panagrambak anya na nagragsak aldaw kay papanan anagasat timbesya siyeng nakapyaken ayat pang magawan tumbalagkakaksat panagrambak anya na nagragsak panagrambak anya na nagragsak iwak si kuma di apal ken gura pagariyen pudno nga anak ti Paskwa iti puso iti panunot ken kararwa panagrambak anya na nagragsak panagrambak anya na nagragsak panagrambak anya na nagragsak panagrambak